Abeka ya Muzeyi Ben Pauli Chwanka abarwemirokora ishaka Bushenyi Municipality n'obusasi bwingi nibabikomukikuru wabo Maria Luisa Chwanka babikira Archbishop Lambert Beinomugisha n'abanyadini bona Muzeyi William Muhirwoha owa Centenary Standard School Mbara abeka ya Mukeira William owa Valley College Bushenyi abakwe abanyabizari n'abanyamikago mwena mwamanyisibwa okuziika n'olwakataano ebiro mushanju by'okwa munana 2026 mu maka gaabo rwemirokora ishaka Bushenyi Municipality omugenzi Mukama amuhumuzeje. Abeka y'omugenzi Ed Bampa abatiziba Kagango Shema nibabeka ishebo Ed Bampa. Ed Bampa nazikwa ebiro mushanju by'okwezi kwa munana 2026 omakaji agatiziba Shema babikira abeka y'omugenzi Zabuloni Mutembeya abeka ya Kanoneri ya Bukigambo abeka ya Busyoko abeka y'omugenzi Ihata abeka y'omugenzi Saulo Kakuba abeka y'omugenzi Katamba Gine abeka ya Petero Njojo abanaba Rwampara abeka y'omugenzi Kasigire abeka y'omugenzi Baruga abeka nisa ya Rwengando Kiziba na Rwabutura Church of Uganda Mukama ahumuze Ed Bampa omubusinji. Abeka y'omwami n'omukyara Baruhoza Julius abakahija Nyarugote Bushenyi nibabikomukikuru wabo Elvaida Kashwerwa afiro rwa kashatu ebiro 5 kwa munana 2026 kandi akazarwa ebiro 18 kwa mushanju rukumo rwenda anana gumwe nazikuru rwa katano ebiro mushanju kwa munana 2026 makagabo kahija Nyarugote babikira abanyabuzare abanyamukago n'abashubuzi bona abishaka omugenzi Mukama amuhumuzeje. Sunday mwero mwaka icyo twaturuganya Bushenyi abarujumu barugarujumu abakamunyiga barugakamunyiga twenda tuvuganda kai Nyakisa kora ebizamu bya P1 kuzom P2 tuzasenta ko ngari enshomesa bakana batushomesa kwa ninyijuka kuza gukora exam cha P1 okoba no manyemirundi kunirebe Otaferwa omushubuzi wabiki webitoke urukuruga cha Mugashi kandi washoka junwa to kinywa namarwa nangwa ninyo ho munonga konka kati munonga omukazo wanje ni bamweta Ahwera Maria kuruga cha nawe namanya unonywa ho kace kashika nacimaka ntazine nazimpereza wabo tazino mukazi nazi kwa konkoreka gwaro sizini aroho kunkuba antino ho nka lessons mbacheta pa timing nshobore bitoke kandi akisobwiro bwo kushomesa zayo nshomesa ati wabiyamo mu rwego bibiri norotaki business omucyara nakora muri makima mucyara wanje ni saluni yes dutoka iteka kugura amajuta na nanye ndo tushita nanda bya misho wenda murikana ko muneke gwa yero aine saluni niko ka kwatachoka nanye ka kwatachoka naza nombe
wa TV Sumurunzi nakutanjara osibire kurunji eshaha neshaha eyamakuru agacencwirira izuba byaba izuba ryo rwakana ebiro mukaga byokwezi kwa 8 umwaka w'2026 nkutanjara kandi kampamye ngwebe wasiba no korera izuba byakutambura kurunzi amakuru agacencwire agutwa kurundanira izoberi uri kuzaga kusya honde Elias Rutugusa konka ntakaga kuri tirombo ijwire reka nkoreke bikuru ebyija bwebembiri kuru ne kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion akusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Omugacencwire kireki urutaya y'urwa Minister Baramu Baruga hari muri Sinziro mukuru w'abakozi yaragirwa ku rugomo office acondoza ubwe. Mihande ya na chairman wa LC5 na mayor wa Town Council. Umwe yafera muri butandu umuri kabare. Emito y'amakuru yabane kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion akusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Kutanjera omakuru gitu agacencwire Elias Rutugusa ninyendo kwija kuseha makuru agutakurundanira izoberi tukatandikire mu district y'Isinziro aho minister wa government zebyanga yasibo muhuriye eyo kurebuza emirimo okwerukorwa za district cities nangwa na municipalities omurtaye rwerizo bo muri Isinziro abatireho emishoro y'ikishobobo bo gabazoka abarire sente za Youth Livelihood Fund bakwatwa kandi urukura abakozi yaragirwa okurwoma office batandike okumucondoza. Minister Baramu Barugahara yabanza hamayiro mushanju ahabira hakirwa bupande bwo kushoroza mishoro y'ebishobobo kandi aha abashobozi b'ebitoke batugambira ko babireno babona bonesebwa Nkozise miliyoni 34 miliyoni mukaga ekibuzo nikigira esente nizigasaza cya district kandi esente nibazikwiha force niza kifuba ati nyonyembuda kawu LC5 but kawu na LC5 nibo kubanza hakana nkati kuba kuyizaba bakuru babe hakana tubako basa kukigamba ngo akapane nakawu konka bo mbambariyo munda abatwire binetenda y'ekishobobo okushoroza sente mu bashubuzi b'ebitoke bakwasurwe kandi barikabora mu ruro. Even akatale kebyokulya dene motoka zigenda zirodekere mu sub county dene basasule sente zigale mu sub county sorry arodi borokubiruke mu mwa. Mukuru w'entebe ya katano na mukuru w'abakozi gabazoka bayima yo kubuzwa kasyo n'akahindu ahabwatenda y'ekishobobo eji etwiro mu district yabo aba omukwehozaho bagira ngo sente ziri ku rugo mu kushoroza oku nizo magomborra bitu bakuru b'amagomborra babahakanisa SIM abayina ebyokulya bitano wa bodaboda omwana wa bodaboda mukuyaho sente zaki minisita oshikire kandi nigenda kusima bwecho ntuza okureba ngo aba abugari n'aba bodaboda tubagaruka kubiyaho sente na shiringi igana rena abagaye motoka abo kubitisa no muntu ayine motoka emu ateye mwesaho yemu yebitoke abashire mu charging kubiri ubwo taxoso nazo shira za fuso Chairman wa CC wamara enyeze shatu ubukanso oka omyeze shapetu iwatika lero hoga urusente na rumwe urukweto rw'ibitoke ahamana twashoroza seka bagombora gasu
kanso musoboze n'omotoka 20 z'ebitookye buli izooba mu katale konkana batwa miliyoni 2.7 buli kwezi. Hona mukuru w'abakozi yabuzwa kanana katano aha mirimo ya Usmaid ibakozere binkwatire cyo mutano kanso y'isingiro bitu nabyo byamuremo kushoborra atyo minister nuko kumuragira ngo argumu office aho naho abanza chondozo we. Tumwana kola audit report turuke. Right away in the meantime, get us our PS wa local government. I'm recalling yes. I'm contradicting investigating Lataro. Yes. So madam, is that fair enough? No, Minister. Now I'm asking you a question. The road that was made, according to the person who paid 5 million, how much was it, you don't know? 5.3 million. 5.3 million. 5 billion itano, the million the work done. Is that work done on the road? Are you comfortable with the work done? Where is that engineer now? It's called DASAF. He's in the midst of education. Even there we are going to call him to be interdicted so that he can come. We are going to ask the Minister of Education to let that man return and he has charges of showing work. Minister hona yaragira ngo mwanya gwa Katare ogwaguzurwa abashubuzi bombekera uha Katare kandi nkoko barukwenda kandi uwo wabireho kansara w'eminyeto habwe isingiro 5 kanso yakwatwa ahabo kunyungutura sente z'eminyeto umwaka gwa 2018. So now I want to give you this order. As much as we have trade order, these women were working on the road. Bakoraga muhanda. Mwaba ya muhanda mabaga bagure ekibanja cyabo. Bagenda mu kibanja cyabo. Tibakutundira amuhanda. Government yayimbega katara kandi akaba abandi. Chairman wa isingirangizire isingire ina abantu miliyoni nketa. Abakwenda kusobora ni bengi. So chora akora. Akatali kabataka bagaruke mbombenga katali kabo. Izoba lya Nyenkyakare Minister Baramba Rugahara naiza kusiba mu Buheju district. Kare abo mu district ya Buheju ni mwetebekanise ahizoba elya Nyenkyakare. Deka tugumizemu na namakuru omuricenjojo abarisa baferirwe nkoko na nebyenyanja bwa nyuma ya factory y'abahindi okushuke bikundukundo kurwo mu factory ya shukari nebenda barihirwe hataruho okubuzabuzu bwa kona. Enshongezi zikabaho omwaka ogwe 2023 kongo kwihobwo abantu bona basitsikarirwe ibintu byabo tebakatungaga buringanize.
Mande Roscoe ni umwe mu bafayirwe bw'inyanja ahabwe bukundukundu ebyargira mu factory ya shukari ya Chenjeje Sugar Factory omurukatara Katoke Town Council Chenjeje District. Inkandi yaho nibangambira abahindi bayizire barisire factory batandika kutei amaizi akurwa mu factory geje gata kukanka byenyanja byange gendayo na report bayija na bantu mukuru wa factory yarambura yarora bione bukafwa ebindi byasigayireho kanta soko bihamu yembwa zaliya nebisore ebindi na bya polisi yantwe yangambe ntwara polisi na bitwara ibarora ogunagira ngo akirwanaho okutunga buringaniza ari kutana kiro wa chairman RC1 polisi n'ahandi nagira ngo akashikirira abahindi bakama ba factory bamugira ngo bamuhe miliyoni 3 nazo yazanga ahabo kubanje abahindi twagenzire mu factory yabo tuyikara na antu wange bagamba utaratukuyambe tujya kuha miliyoni 3 ogena dagahati miliyoni 3 ezitaralimire nekidiva nizokumbe miliyoni 3 ati kusoboko nazanga miliyoni 3 ogwa kashabwa kutwara mizi agari kugambwa ngo gakite byenyanja bye okukeberwa ngakamombe kwakuruzo bwa koti okurura umushangugwe ekikaba kige cyo kukorwa humangu okurgo ministry y'amizi n'ibyo buhangwa kandi ngo akahaye mutwara 5 ngo kuyashabirwe okuhwera bahangu omubyentambura konke byona tibira muhwerire anka yansaba amayizi waloya yaganga twale Kampala bagakebere nukwe toyongereye amayizi nasasura babangama ndete transport yokutwara amayizi Kampala ganagari mu butwaga abahindi bangamba nabantu ba transport nagiba kwingura ibiro 3 bangama nangwa zigareyo batangambe genderwe kibayangi keberera amayizi kwetushikirire mukuru webyo bujubi aha wa district ya Chenjeje Peter Birungi twashanganye reporter kandi hamize ngo enshonga za mande nazimanya kandi nawe akaze yakora kucyondoza yashangwa ngo amizaga gakabagara mu birufa ebi kuteka teko kuba byisire byenyanja bya mande. These are the findings I got. The pH there was 4. But the optimum is supposed to be 6.5 to 9. But I found there it was 4. I used the pH meter. It meant the water that there was some acidity in the water. It's possible toxic substances could have been the cause of death of the fish of that man. However, it needed more analysis by chemists to find out which exact toxic substances that entered into the water. Tubitire mwankito twaza hari Chenjeje Sugar Factory okugamba ona bakama ba factory kandi batumanyisa ngo wafeyirwe byenyanja bakamushashura no baraye batatorekero bahame bwo kushashura. Na konsonge ibyo bagamba anti amaza akaba factory gono n'ebintu yawe sekitofu wanga naga mazige bogerako tuina itakali Fenga company je twasime binja mwetu gateka ya tuteka tukatwala mu motoka yafe netugenda tukasubira netugadambe ngamwe binja betwasima so sekitofu ekyo just ngambo z'abantu awutse ngambo mande n'abantu batura hona batumanyise ngo nahati ebrofa kurugum factory ya shukareji nibikibateganiza kandi misiri yabo tekera ngo kuyabire factory je takombekirwe abahindi ona bagambire amaize na sazinu tubakemerezaga amaize ngakeyizera kimu nigacyite byenyanja nigaita nebikere byona tibicyalimu bekaragambya wa tibicyalimu obwenyanja bukujyamo ko biserumukire nufweraho najane binyonye kusoma bwasomage bwenyanja nabiti bicyaliyo nabifwerire kimu abahindi nibagenda nibatayisa suwe giona negenda omisiri yetu tusisikalirwe ebintu betu byona bisisikaire omwani gutwalimire gutandikire kuoma ebiyuni byomere otwagenze kubagambaho tukabantumanya nibagenda kikoraho cyonka bagumizamu nibagatayisa amaizi factory egyo netisisira kandi amaizi ngaruka kuli hino factory ngajanga kurukutanga ngataha mu bideba byenyanja ebimwani n'guoma waise biyuni kale ebintu byone kusiri tukulima hayina na amaizi ngano kukwija bisisikara muno biri mu kasidi
biza paka kurabamu n'abandi ngo nokikira kuhura mbafuira taniti twenka bafuira no kurabira mukimu ngagenda haruku. Ebi byona abahindi babyesera ingambo kandi batoreka n'imyanya eyibari kushukamwe birufa okurwa mu factoreji. Paka kurwa kuli paka hano. Kurwa kusemuka kajo wange. Hano. Nuka kuraba? Nuka kuraba. Ngaruka kuli factory ngali. Satanka na factory ngiri ogireba nseri. So when generate electricity, we need a boiler. So when we burn this bagasse and boiler give to steam. Just muntu omugu twafuna ko yali complaining atenga na iti alishuwa nayo lokumatika nga company twagala kuteeka ombera nti company ebanaga n'abatuze so buyajjanga complaining ati amaza gali gava mu factory nti gate ebinyanja bekuya ina project ya binyanja tetwaga so twatula naye ngongo omuntu netukola evaluation oba netubalira loss yali afunye mu ekisera netumuwanga omuntu it's only actually muntu omika. The rest just babuli yabulizi kino kiri nga omanye embeera y'abantu. Embozi ya mande teri kutanaho munonga ne ya Yasini Tugume owafeyirwe nkokoze ziri kurenga muri Ghana bwanyuma yo kuzihamiriza gicishara agari kutekateka kubagabire garimo butwa obwe birofe bikorwa mu factory. Olunaku rumwe ukatwara pampu yatera amizi yamara gaza mu tanka ya yijura kuna amaziro bwire bakiyabazo shaha ishatu zekiro mayere enkokozo ziraraga ziranywa zirarya hati kutwa gatiremu shaha ishatu zekiro tutarebere nko gari kusha kumbe mukasheshe no twarebera ngo amizi gitwahire nkoko ni mabi gubona gari kunuka twabera bwamazire kushesha enkoko bitano zamazire kunywa mukafise nkoko kikumana n'itano so kunagire kubuririza bangira ngo abakatara nibo barashuka za kasasiro zabo omukisara. Aba bashabire mukuru wihangana bebembezi ba government bona okubahwera kutungwa buringana. Abebembezi ba government mwanyamba nkareba ngo abahindi aba factory ya Katara barengeho bandihirira nkoko zanje zafira akuba nabo ibi bari gukora bari kuronda sente kandi nangwa nanye binandi gukora ndi kuronda sente so nanye ntafira yokwe. Gasha kwa Daniel Bingana bari Daniel Bingana omu district ya Chenjojo we owa boda yaferaho kandi abantu bashatu batungo butabwamani omuru butandu eyaba harugutu urwambara kabare butandeji yaba umurchana mira trading center omu district ya Kabare. Okutomera nuko kwaruga har motoka yechika cha Fuso namba UBK 0 L eyatomera pichi bajaji boxa namba UFD R3 eyabanevuga Gilbert Nwamanyo waferaho kandi abashata batungo butabira ukangizwa Kabare Regional Referral Hospital. Motoka yahiriyo wapichwa afahire uyari kuza kutembesa ko yajerewa yiruka ero niko katwa ayotoka yalejo burehengana motoka kijagari yowana ninja yeremere duriyo abawe rero binjina kare kona nyintinga teke chavirampa pata kwa marisa ndatazira atajira tsiri ente mazamanyo kuna ajireba ampa bongeroza musoro kuro kumpa zibaye bakirozi bwiramani ati bivaye ko ruguru asibasi okurujira abatura omwanya wo gugwacana mira trading center gutwire no gubaho butandu kandi no bashaba abanyamyogo muri ye cyo kubateraho hamp so kucendeza speed yebiruka gazira bako mirundi mingi kandi hagwiriye motoka nyingi ati turenda ngo government eteho sign post etandikiro ruguru kabaragaza zirashuma akwa zirija zaremirwe so at least bateho koreka ngo itize sharp corner ba driving carefully ngenu bije barakimanya akwa nkamwe baratama sharp econeji ko kweringana bateka bahe mu PB tuninga aba parliament bibi batugereza hampa bate hampa soruguru kugira ngo ziza mpora kugira ngo zimaye ngo haronshi hampa
Omunyeshenjero habwandorwa West Constituency Rehab na Turinda Mporera yaraganise kukoragana na Ministry ya PIDA n'entambura okutereza omwanya ogwo guhindukira kitira. Echo kubanza chabyona ogumwanya ogumpaha tube turi mu parliament jiwiki kandi mu sports eziturareba ezi government ine kuteka amani lejimpa ngeno nenda kwamiza abanyakabandi nyesa karesha hina zakasheshe kwine urukiko na minister wa works kandi mu shonga zimwe ezikwine ku mugambi neji sport ya chana myo hakuba kihakawaho okwezi kumwe kwenda eji sport hata biro accident the other day iri yanje yahiguru tukareba imotoka kije yatugwamo ngene chamani minister ine kuleta timu yeye bakakora verification wao bakija baratoha msuruguru nka immediate solution kugira omuntu yaruguru ayijana manyakunu ko ariye kubona yamani kandi hoze hona sayipus. Amakuru agagasha kwa Nelson Ahimbisibwe. Webare Nelson Ahimbisibwe nshasha na family ejo eyaferwa umuntu wabo kandi abatungo buta nimwe tubashabira okura kukakukira. Twagumuzamo abashubuzi ba Central Market aho mu Rurembo rw'Ambara nabo bacera kwesharinga baruka hakanase kiragiro cha kanso ecyo barukugira ekirukuragira ngo akatare kebemberwe Market Master Wenka okurwo mu kanso bitaba nibenda ngo habireho Market Master ayebembere hamwe na chairman wakatare urukomanye bizo by'abashubuzo munda umukatare. Abashubuzi bakira kukinga akatare bagumize ngo ekiragiro cha ministry cyo kugira ngo akatare kebembere Market Master Wenka tikiri kumara yabatakwatanise na chairman wakatare orukomanye iby'abashubuzi barukurabamo babariyo bakora. Mr. Baramakiza yatayayira twagamba ubusasa bwitu twaherze yakwikiriza kutera karuru kurunda abaceyamani abo kubasa kwebembera akatare kitu nebenda minister Barambargahare agaruke omushongezi obagumize ngo niwe yashazire mu ngo batorane abebembezi babashubuzi cyobe kine katikiro omusatu muronzire yasinga Baramasitire yagamba ngo turonde ki omwebembezi twamuronda kandi yarabamo baramugaruka ebintu sigire wabisiza nanenjo kizino mukama nanenjo kizino mukama na yayenda video reka tugirete ari kujya mustero cye mana karungu wenyine rakariye university ya Terezorusi shahibiri shahibiri twaziheza batuvurunga twaza hari yangu mwashagaho mwabamutanga muza division twaza division watero bururu bwitu right nabo mukwemera ngo mwaterezoha obujunu babutwihamu emdarano bajikuza okurugera abashubuzi Market Master okorana chairman wakatare nicija kubahwera okutereza enshonga zabo batagumirwe. So Minister Baramugaruko chairman witu kubanga niwaze tumutera karuru okasanga tumwine nabo kintu enda tukumena chairman na nomushijo mukaye nazara abana yafa hadiro warebererekayi ayihamo umuntu ogomu warebererekayi ito ntwitaga chairman okureberera mani nitumwenda ahubwo ninenda umuntu dushishira ubwira dusasure twena atusasure kudushishira ubwira. Saba wa minister aragaruke agarura bafite osubuze mutumumunda atarkitu kambarara kabonire mtabera kombeka twakakora muke kina katana kakiza kuba buyoje so tukumanya echopora mikiza kachandike akabwata garukire akatugamba ati omuntu unaronzire umuronzire tashire kireho act yabo egumera act yabo ko kitwa twenda cyimana kutwebembere by the way abebigari binekeye imani baboda boda binekeye imani enzoki imwamukumo kwihamubaho tumukureba mukama tizinda cya imani mwabukona binekeye imani kizungu binekeye imani akitwa kari ya president yayombe kireje abonchika erinka LC1 abonchika binekeye imani ekihandiko ekiri kugamba ebyona twakirebaho kandi abebembezi bambarara bashobora ekibarino bakora sawa. First of all burika ine okwe kutwazibwa ateji nimbarara city waza kushanga hamwe batakuchetaga konka all in all government will neza kuba netaga sha persons kandi kindi twe nka city council yitu
of course tulina okugaruka tukashitama tukareba eka yitu okutwagitwaza. Akatare kambara Central Market nakabarwamo abashubuzi abarukurenga omurukome abwa TV West ni Senyomo Gideon ahumurimbara. Webare Senyomo Gideon omurebe witwa TV West murunzi ni kusima aho kuturebera hona kandi webare na no kutorana kureba TV West turi mu makuru agacenshire konka oncheze mpumure ukace ningaruka na makuru agandi. Cooking all that makes food sweet, tastes so good like mama's kiss. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Ebyokwomeka byonjera koroba kankwanjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byokwomekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwine na Pompeii, Malta, Double Pompeii mbwena bombe china ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugaine barakoza technology rispiria echora byombe chesi changale nka bendera ya Uganda bashangali mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tujende twombeke. Looking for a university that will shape your future and your character? Join Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Applications are now open for August intake. Enroll for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas, Certificates and Higher Education Access Certificates and the Faculty of Law, Faculty of Health Sciences, Faculty of Education, Arts and Media Studies, Faculty of Business, Economics and Governance, plus Faculty of Agriculture, Environmental Sciences and Technology. Students can access government loans, sports scholarships, Professor Rukare Education Scholarships, and Fairway Scholarships. Apply online at apply.bsu.ac.ug. Call 0707 200 703. Bishop Stewart University. Our God reigns. Manager, ogito wagito. Konka batu mu kidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumwe na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara keke ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara keke tukaza kunyumba. Na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushecherera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi. Ayi
bambe nikorera ayi mukama wanje okagaruka meshahara zanje. Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensiona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kahoko mukanwa karungi gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gugazibero kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up no shanga mu brush ya meno eyabsha gushanje umaduka gona mu ihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Skylight Hotel eresora uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na cyamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja mucemo obushaza akaro ekitoke echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 36 Abitex Promotions yakuretera Rage Life in concert Kololo Airstrip Kampala ebiro musanzu byekwezi kwa munana 2026 izoberyo riberyo kusemerwa no mwozo witu Rage ari kuba tweshongorere turukuzane ndongo erukukura neko korwara mpaka busesire gurale bad ticket aha MTN momo hati aha mitware biriyonka ordinary ticket amitware 3 VIP emitware 5 emeze y'abantu bukaga miliyoni 2 y'abantu 8 miliyoni 3 zonka Rage Life in Concert 2026 Nkazoro mfarati murunji kanda gworobi Rosefo nikangara konkobya mashamera nogwa mutindo Rosefo insi yokushemera kwanje okuraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje omugongo takubyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa Rosefo ndwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruko ndahati nyenchakare nebire byombisho Rosefo ensi yokushemera kwanje Rosefo ensi yebiroto birungi kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru agacenshwira geshwekeki omukwezi okwa munana no kwezi ko konsi abana na no kubarebera umunsi yona mbene rizoba omumakuru gitu nitureba aha mugasho ogwo konsi abana konka abe byamagara nubagira ngo nikikuru okonsi umwana wawe kurunji no buwakuba nutura na nakakoko kasirimu reka turebere kuceraho naye bari umushaho mukuru hari Rugarama Hospital muri Kabare Municipality hamwe na Everine Kariyo wa Kihefo Clinic Kabare nabagira ngo mukazo rukutura nakakoko kasirimu nabasa konsi umwana wo konka rukura turobahabuza bw'abashaho kazi orina ko kasirimu yamara kuzara takahire no mwana nanke takahiro mwana ibero mushaha yo kubanza yamara kuzarwa nitumuha Nevirapine syrup 1.5 ml ubwo nabari yo mwana uhikire umwana ushyashime kuba nabayine kire 2.5 kisanka 3 ka 4 so nitumuha tutakamuhire nibere tubanza twamuha syrup twamara kumuha iryo syrup akanywaho rero mukaza atandika konsi so ubwo mwana nagumana iryo syrup buri izoba 1.5 ml
every day burizoba mara esande mukaga niko kwezi kumwe ne sande ibiri. So ogwo mwana naguma nyina ngo kwabe namira omubazi ogwa secure naguma namira septrin. So ogwo mwana namira naguma nanywa syrup burizoba 1.5 mils na nyina naguma namira omubazi gwenka burijo. So ogwo mwana yasiye sande mukaga tumuyahishagama tugisindike bamuchebere bashanga ko akakoko kasiri mukatarimu nareka syrup ya neverapine atandike okushuma bwa septrin. N'abakazi abari kutura n'akakoko kasirimu nabo bashemereye konsa abana babo kwisya aha mwaka gumwe ogwo kubanza omu magara gawo, kandi taro cyone kishemereye kubaremesa konsa omwana azurunga takamizire mino kureka hariho obuhereza obuturu kubahereza okugira ngo bagira safe breastfeeding ko kuguma turachebera abana kandi n'abana bari aha mubazi gwabo n'abanyina bari aha mubazi gwabo. Okurugira abashaho nico mugasho muhangwa akora ko mwana yayonka amabere ga nyina kutara kumugaburira amashire ku mucupa. Omwana ni kimuyamba okugira ngo yakuraje kandi tiyafuna ezindi issues kezo rukushanga turi kwiho mu matagandi, especially nka allergies. Harobwo rukushanga umwana yagiramu allergies ahabwe bintu konka amashereka agaga go ngaba gataru allergens ezo kuretera umwana yarabanamu. Icyo kubasha byona toka controlling obukoko kugira ki kushanga wazagize oboto ekirungi ibere lituraga liri clean. The breast milk is the cleanest, despite the other one, bottle feeding, bottle take over clean 100%. So mwana yajiramu ka infections yajiramu ebintu byamuteganisa ekindi there is no bond takabaho bond ya man between the mother and the child. Mwana taka kwatagana na nyina na munonga kugira ngo haba hejo bond kugira ngo akonka kandi ekindi amashereka n'ekintu cy'amani kirimu those antibodies that are so strong, harimo ebintu byingi, harimo ebirisa vitamins and all the good nutrients are in breast milk. Komujana nagira ngo konsi yakoma hamwe akagumo gonka tikiri kibi munonga konka nahabara ngunecho mugasho munonga okonsi yakwisi umwaka guma no kweyongerayo. So ekintu kituru kushira kufana abakazi no kugira ngo tuyine kunywa munonga. Arobwo rukushanga omukazi ati nyowe atitendo kunywa mizi nyowe atitendo kunywa ki konka ebintu byona ebiru kunywibwa amizi obushera enkombe chai ebyo byona twabantu binywa tubantu twasa kufuna amashereka garukumara when wabori yo rukustrugglingana n'ekizungu cyo butafuna amashereka garukumara ebyo nibirukora. Then ekindi omukazi oshemereye konse mwana wawe at least emirundi 8 omwizobo. Okonse mwana hine okuchikugita nyina ningashimama na numwa ahagati y'omwana na mama hine rukundo ichikuretaho ahabo kuba for example kingugira ngo hine rukundo ichikuretaho waba no yonse mwana from day 1 yokuzarwa naguma nakureba. There is what we call eye contact. Abanyamyogano bagira ngo necho mugasho muhanga basho bayongera mu kwegesa baziro mugasho go konsya kurunja abana babo chwero kurwana saba barukonchezeryo. Twaza kintu cyo kugira ngo abashaho nyoni njangu tubakwegesa chikumara ombintu byo mukazi okwashemeye konse omwana we ahabo kuba for example hari abantu abo kugira ngo nyowe taine kizibu cyona ibere tirine kizubu aina amashereka onga kujengo etakwenda konse omwana kandi abarena kwa genuine reason oshange abashaho batamuteka mu kushomesebwa omugasho go konse niki wabo tonsize mwana nabwe niki twara buri konse omwana ya kuruma nkiberi wori kumwonchezaho ya kuruma hato shange ryazimba ota ngenu yaza konka otamunsa je koko arashemerire konka kitume yagiramo bigwire nkamutuku umushange wamuteka bottle feeding yagiramo bigwire nkamutuku.
twagamba na Besiggensi Wilfred ryo mwegesa w'ibyamagara habwa district ya Kabale kandi ubwo yagira ngo amashirika g'umuzire no bukomoko bw'umusinge murungi habwo kura ku mwana. Then after 6 months you introduce some soft foods to complement on the breast milk again, because the baby has grown, the breast milk may not be adequate to satisfy the baby. As they grow, you keep on increasing. We see that when you're breastfeeding, you need to care for the breast, but also your hygiene. So make sure that once you're going to breastfeed, wash your hands, clean the nipple, so that you're able not to transmit any infections to the baby. Ukwezi ko konsi yo kuno kubaho buri kwezi kwa munana buri mwaka kandi nukushajukwa World Health Organization, United Nations Children's Fund, Ministry y'Ibyamagara n'ibindi bitongore ubwo n'ikigenderwa cyo kushomesa abakazi n'abashije mu gasho gukonsi yajya abana babo. Ahabwo mwaka ogo omutugo kwezi okuno kugira ngo prioritize breastfeeding, create sustainable support systems. Amakuru agashaka Nelson Ahimbisiwe. Webare Nelson Ahimbisibwe yo a district ya Tegegwa etunjire esente billion mwenda hamwe na million rwenda ngaga na mushanju ezo kutambuza program za government abo mwaka gw'byesente ogu ogwenkumi 2026 esente ezi zanjurirwe mukuru w'entebe ya gatanu no manu birungi kandi abatura nabo bihanangirizibwe okureba ngo barebuze sente ezi ngo kuzirije kozesubwa. Aha billion mwenda na million rwenda emshara y'abakozi neja kumaraho billion mukaga na million 354 umusharo gw'abahumwire gutware million 425 kandi akasimo kabarukumura ni million 532 okumanyisa abantu sente zizire kusayibyo kwe kwasa ezakota wana nabo cyo buhereza government ebuhikize hayinaito tuhodereze abanyakwino tunanzo kukolekora tuzokora byaho sente zino egeri soft kwa mukora tukolekora tezo abanyakwino tunanzo kwihondereza monitoring and supervision naito tukora muri mogaito billioni 2 na million 150 niza kuzahabye ntunguka y'abantu erumo kunduza amarwaro enguto amashomero kandi ubuhinji no burisa buhirwe million 552 ninja kubasabaga ngo abantu na mbere muri hono umuherezo utaribumu ubagwa amasomero ubagwa amarwaro ubagwa engudo ubagwa amaizo ubagwa ubu ndabarangiraga kusente zizi ujunanisi ubagwa ititwe kura sente zibi twazikoze sebiri kose ebyenguto nebyombeko bihirwe million 250 kandi ebyamagara babihire billion 415 ebyo bwegese bitwire million 628 tandikire kurwanisa uburwayi. It's a cancer, it's a sickness. Musente zituremere kuyikozesa hatizagaruka nabire abazusindikire. Umwaka gw'ebyensimbi ngo yakahira hatangire mu mwezi gukumarira mana nuko sente kagaruka. Baitu ebyaletirize sente kagaruka. Nebikari nebiletereza sente kagaruka imyaka yenyume. Nibo abantu utamanya sente zizire nuko tukabarangira nibwo mukamanya niko mukatandika to demand for services. Mukuru w'entebe ya gatano habwa Chegegwa district ashabira abatura okuba bakarebe ba projects za government ombyanga byabo. Ekyakabiri set of the week tali ninyonyenga arkuitunura rundi kusteka mukoro. Mulmaking sure ngwe kurato zikalire amarwaro burolengwe mbaze izire health facility management committees zikare, school management committees zikare. Chegegwa district neja kukoresa mbarira ya billion 82 ahaba umwaka go sente 2026 gasha kwa Philip Murangira. Webare Philip Murangira zo hectares ziri kurenga 15 ezekibere cya Kagombe Central Forest Reserve mu district ya Kagadi zigarirweho bwa nyuma y'abantu babireno bakoramo omukibireki okubingwamo government binjo mbabinjurwe omukibireki hati nebejumbera omubuhinje no burisa kandi iki kiretire kibireki okugaruka mu kumera busi. Ahansi ya project ya forest restoration and a community engagement for carbon resilience eka ziri kurenga 15
zigarirwaho mu kibira kya Kigombe Forest Reserve bwanyuma yo kubinga abantu ababiire nibacwetereza. WWF mwaka gwa 2023 nkafuna opportunity nyafuna training yeyi bagamba tukwenda kugaraho ebyo buhangwa netusupportinga those interested farmers ababaire baina interest yo kwencroachinga ekibira ekyo twatandika na SACCOs kisone netusupportinga netutraininga basobola kutulinkinga na project ezo zone tukagenda twaseruliza twarora ngu ekikutwara muna abantu mu kibira nibabantu basirira entashi so twatekaho ebintu ebisobora kuletereza abantu entashi antukozesa climate smart agriculture mbere osobora kozesa kerike yoina mu ndime y'omulembe kozesa obusawo embuzi n'ente kuteka misiri yawo nukwe otunge ebingi mu itaka eriteite yoina so niyo nsonga waki twakozeseze approach. Boaz Basijirenda, Senior Forestry Officer Ministry y'Amizi n'Obuhangwa bwensi najiranga abantu bayone bahindura entekereza yabo barukoresa itaka eribine okukira kutahirira ebibira. Ekituboyine habwire bunu aro enyawukana yamani muno hala abantu mindset change eiziroho betegereze nti ekibya taino obugayigabuli nahera bugayigabuliyo abantu bayinente bayino mwani WWF bahereze ebitoke nembere yabehindukire twakyali mukwera likirira twakyali mukora mukiro hata abantu bakora bayino businge kandi sente zeyongeiro nsobere kuihamu kilo 10 binasanya na mukaga eza kase zo mwani but this season because comparing no mwani basokere kurugamu this season kunihira ngu I may get like 2 tons this season. Edgard Tumusime mkuru w'entebe ya Katana wa district ya Kagadi yasimye bitongole na government abakorire hamwe kutaha encourage to the stakeholders bashime ku intensifying no kubaha ground kugira ngo ebibara implementing bitagumiza mu bikaba ebyaharupapura konka bibe ebiri actual facts ziri ha ground nico yarebera ngo najanti tigwaba musha murungi kugira ubwire buke bwo kurambura kozi narentenganya muhabwanje natenga tuteke mu boots tuze ha forest tuze ha boundaries turebe batwereke boundaries irinkaye ubwire bwenyuma bakaba linkaye and how have they come out and try to conserve the boundaries. Yes. Echanga cha Bunyoro chine bibera bya government anana bishatu ebirumu Buguma Kagombe Guramwa nebindi kandi ngwe byona biryo mukabe kukwaho abatagizire cyakorwa bwanyuma yo kutahirwa abatura omugandi abatura mu Kasese nibashaka kurinda ibyo buhangwa chwero kurwanise bugwererezi na munongo kuboga ko mugera gwa Nyamwamba ogutuye no guteganisa abatura mu district age eri buli muntu okulaba nti buli omwaka oluvunanyizibwa bwe okulaba nti tukendeeza omulanga emiranga egiri mu kitundu kino ate tukomyawo oba oliawo okwesiima mu kitundu kino naddala nga tuyita mu kusimba emiti tuwaddeyo ensigo ng'ekibiina ezivudde mu bavujjirizi baffe n'ennema okulaba nti abantu bonna amasomero gasobola okusimba emiti. Very symbolic for us in the Catholic Church for we promote the protection of the environment. Pope Francis declared that all Catholics, all Christians should take care of the environment, taking care of the Mother Earth for the environment. And we have been carrying on with this exercise of tree planting. That we are going to plant on our compound so that we can be able to conserve the nature around us, but also helping other people on the same campaign to plant more trees as we conserve the environment. Bagambirwa kuruga mu biceka bitari bimwe na bimwe omukurambura no mukubyara emiti omyejego y'omugera gwa Nyamwamba okurwa mu Kasese municipality. We are going to pick up this tree here. It's not for us we are putting up, but it will benefit those who will come after us. So now if you have that mind that then we are receiving yourself. Control measures against erosion, and when they grow, then they will provide fruits for our people to eat, and then they fight hunger
and other associated effects that may result from hunger. Our emphasis this year is to make sure we plant as many as 7 million trees. But at the same time, we are emphasizing the preserving of these trees. And Kasese being one of the victims of climate change, we feel that we should emphasize, we should encourage people in Kasese to plant as many trees as possible. Gashoka Thomas Tumwebaze na Gilbert Muhanguzi. Mwebare abanyamakuru bitu reka ngaruke mpumureho ni ngaruka ndukusiya amakuru agando takargaho. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure matwenje aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink ichirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tere simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 00 mwenda. And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira mulingo mutima kukangana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu yakusabula. Mikono free of fire, free of fire, free of fire. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka ericyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library ey'omurembe computer z'ekika higuru kandi by'emizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma ey'okutambuza abeji ebyombeko eby'omurembe hamwe n'omwanya rugogoma gwo kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odakakiro mutahuni ya kaberebere okumanya birukukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri Kaganemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Alo. Ese mwami mukasa. Mutyaneyo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenunjiko. Kitufu. Oyagala abisenge bimeka. Nga bisatu. Ebeyi bagigambye. Bangambye saa 5. Deda 7 zali nyabuko. Yidwachi. Anti rangi je tusigisa ya mulembe. Ati nefali y'ekitundu yalinnya. Musigisachi. Global Paints. Mutia. Ku ceiling. Tukozesa Global Mat. Ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl. Singa kwetaga wabweru. Wabweru tukozesa Global Weather Coat Emulsion. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Guli umite. Global Paint, a reliable product. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors
and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. TV West hamwena Radio West Uganda Kumbucha Fresco Supermarket Baka Electronics Agri Motors Ankole Pharmacy Sam's Receipts JPL kumanyebo kuchiraho terazura mushanju munane mu 50 5 nkaga nina The parent is Tuliahewa Dixon and the child is Ani Tuliahewa Esther. Kambera gwete kwa mugisha ngo ishe watu yayewa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemerwa gonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 sta manana 0 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mugisha zagwije wanje ninga nchaka ni kubasa kuzo wawe mwebare munonga. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Business er busy konkati nyine stock. Omuringo nkogwe no ferwa customer murungi. Na apo ya numeda no basa kutunga roni ombwira. Tunga roni okugerera kimwa shirinjo bukikuru 30 omushabiri ni nazonka. Torukwetenga kuboye no musingo ningo mwema. Echikuru downloading apo ya numeda oshaberoni nikiba cyaho. Hatuno basagariza mu stock yawe. Ohereze ba customer bawe. Otungure na business yawe. Wabo kwatanise nabantu abashikira. Downloading apo ya numeda okurga Google Play Store ningo teresumu ya note 8 note ishatu ema ina ema ishatu. Numida fast simple built for business. Hamwe na ABC Feathers Sanitary Pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinge bwingi n'amanu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nechiro quality pads affordable price. Pads zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers Pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza bulijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers Sanitary Pads okoloba amani obusinge. Feathers Sanitary Pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. Mommy, yes, at school abana babane everyone crunching nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo ndabye mbaga ya daddy anti ku highway nga mvuga sisumagire echo shua kati nange bampakingire Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Otaferwa. Omushubuzi wabiki webitoke urukuga cyabugashi cyamugashi shoka junwa to kinywa namarwa anangwa ninyo ho munonga konka kati munonga
omukazi wanje nibamweta Ahwera Maria kuruga Kyamuga nawe namanya unonywa ho kace kashika nakimaka ntantazine nazimpereza wabo cyazino mukazi nazi kwa konkoreka gwaro season aroho kunkuba antino ho nka lessons mbacheta part timing nshobore bitoke kandi akisobwiro bwo kushomesa zayo nshomesa ati wabiyamo mu rwego bibiri norotaki business omucyara nakora muri makima mchara wanje ni saluni yes dutoka yitega kugura amajuta na nanye ndo tushita nanda bya misho wenda murikana ko muneke gwa yero aine saluni niko kwatachoka nanye kwatachoka naza nombe toche omweshongo zokunda omweshongo nkunda nikunda reji ka ninkunda akeshongoro akuba kweta eshazi abantu bagire eshazi benda bakwindaze ndebenda ngwakucengeze basinekera mino ninkempazi Otaferwa omushubuzi wabiki webitoke urukuruga Kyamugashe kandi washoka junwa to kinywa namarwa nangwa ninyo ho munonga konka kati munonga omukazi wanje nibamweta Ahwera Maria kuruga Kyamuga nawe namanya unonywa ho kace kashika nakimaka ntantazine nazimpereza wabo cyazino mukazi nazi kwa konkoreka gwaro season aroho kunkuba antino ho nka lessons mbacheta part timing nshobore bitoke kandi akisobwiro bwo kushomesa Makuru by'emizano abavuzi abakurenga 20 nabo bahamabwa uko barikuza kwetaba mu mpaka z'imotoka eza autocross 4 ezitebekanisibwe ahari African Coffee Park mu district ya Ntungamo ahizuba eryo rwa mukaga bwa nyuma y'amajingo gemyaka ena FMU ezibira bambarwa Motor Club okutebekanisa empaka z'emotoka hata nabo kugarukamo barukutebekanisa za Autocross 4 ezirabeho rwa mukagoro ahari Africa Coffee Park mu district ya Ntungamo. Face Murari or President Wambarwa Motor Club nuwe yahamye amakuru aga ari kugira ngo ecyo cyereza club amasiko okugaruka busya barukutebekanisa n'ezindi mpaka ezabihirweho. MMC egezeho kwakaza na federation omukora Asia na management Asia eyimwandoze mu nyembere twabasa kusapotinga federation omu part of Africa ya Kasere. So twatereze handiko bitu twashanga tereze autocross bikiriza ta autocross twakimanaging ati then tujakuba tugaruka kutubasa kutunga national rally champions. Murari yayongera yagira ngo nibija kukozesa n'empakeze za Autocross 4 okwijuka muvuji Wilberforce Pole owarigiro magara genseji omwaka gw'2020. So twagira ngo umuzano tudetekeretinze Pole. So it is in remembrance of legend Pole. Nza kuvana t-shirts za Pole club mbakore t-shirts tinindi mnoma 23 zokugweleza kugaba the first 30 people will take it. Motoka ni amana hati ndogwe katika mwesente na tendo nakanuzire mwije mwetebekanize kutwara kakupo. Empakeze za Autocross 4 nezo kwetabwa abavuji abarukurengo muri 20 okurwo mu ihanga ryona kandi abarutofa katero kurwo mu district ya Bushenyi hamwe na Yasin Mukasa okurwo mu Rembo Mbarara ndi Edwin Ram ahabwa TV West agacenchire. Webare Ram Edwin amakuru agacenchire aho nho nagahendera konka ninkumanyisa ngo takaferwa program eyenshonga yizuba muri Kampala zime
muhumuza yashikire mu studio zitu eza Kampala okuseho programmage ayone abebembezi batarwa na bamwe utakabaferwa nyoreka nkusibura ha orari kulonje Wambara Moto Club nuwe yahamye amakuraga ari kugira ngo echo ni cyereza club amasiko okugaruka busya bari kutebekanisa nezinde mpaka Eshaha zabishatu zakasheshe na use them Sunday mwero mwaka icyo twaturuganya bushenyi abarujumu baragarujumu abakamunyiga baragamunyiga twenda tuvuganda kai nyakisa kora ebizamu bya P1 kuzom P2 tuzasenta ko ngari enshomesa bakana batushomesa kuba ninyijuka kuza gukora exam cha P1 okoba no manyembirundi kubireba Eshaha zabishatu zekiro na use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Yejumbira mbazi ogwa Ebisdent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache mnongo tungaroni okugerera kimwe ashirinjo bukikuru 30 omushabiri nina zonka turukwetenga kuboye no musingo ningo mwema ekikuru downloading app ya Numida oshaberoni nikiba cyaho ukumbireba ne kukibaho oyinembogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje program okumbireba musibireje basebo nabanyabo abarukundeo manyebogo ati tokureba yabasafte kateka uninywa chai ndia hambogo no kahurot embogo ni tukunywa ebukwambwenu murebe ke ngumwa abaje akacupa nishiringi 10 mukasheshe umwihangwe na wana waza kubyama embogo tini chetakora muzagumana makane emyaka yitwini wakore kiragiro na ruhango gumkureba akegendesereza munonga kwangense jo mbero mukaga nabwe cyo imwe abantu abakore biragiro mukenda kandi kukiza ruhanga mukende kiragiro kikoreho nimba cecera tare hikiragiro kiryaho nyo wanje geti nenjichinga shahina kashi geti nenjichinga shahina ato mwana we anarga Kampala emotoka yafu ato mwana unakora arahewe je erahebira gire bitakora babire mbajyango burwa umanyaburuko bazafuta batayirekirajo parliament mumanyaburuko rwa mkagoro kwanzo mukwezi no cleaning haza kurgashayi makashayina emotoka zana taro kutambara imwe baku implementing ebiragirebyo arahebi kwetaga common sense omujungu abukingire nyoni ariyo muihangaryani asigire mwe sente zukurenga muza Uganda ariyo bariyo miliyoni nkigana bariyo no baza kwatenyonyi achayichenyonyi konka bariyo mbarga bwindi hatu abemereza kisoro ngwe kiragiro necho kweyira nutishkwetaka kuza kutera wa president ninga kutera police iyo mwabariyo no implementing ekiragiro just use your common sense and allow those tourists to go omuntu ari naza kutemba enyonyi
abaretire sente you know ari umuntu mwakana jango nekiragambo when I was in Dubai yes abukankazayo Dubai cocktail kanu pa bakora bakashana kabareba Geoffrey Butumi niza kumara Dubai esandibiri niza kurara I'm going to spend there United Emirates bila hizem mukazi wanu muza spending 108 million no bakro nemotoka nezandi kirekigambo Geoffrey why because bakulirem you have already spent the money oyo mujeni wabo ya assalamu alaikum ya most welcome emotoka neiza irona mazina ga bakutwara aba hotel no shanga bemerire bakurinze ujuti abantu no bankunda tabakukunda konka this is business wachete gereza omuntu akuza kutwara nabaza kuramutsa to kwata mugugu to kwigura rwiji what are you talking about abukoryo mujini nabo ni mwaba abaryomba za ku implementing ebiragiro mu be informed omuntu kara kujango these are 6 tourists baryono baza kwata enyonyi yabo shaha munana they need to travel kuruga Bwindi kwika achechenyonyi omushaha mukaga and they are supposed to be latest kuba by chireyo within an booking abakarinda for an hour now wabemereza okubemereza ni mashango nyonyi yabo yabasiga these are your visitors are spending the money wanyetegereza nabo cyo ninyenda imaba ku implementinga arebi intebe marabe no mukozesa amagezi gani nko covid doctor bent twaza umuntu ari yaho nenda kuzara bakabazire mutarukora baho umuntu tarukora umuntu no manyise nkabani nzombo jeni samwe umuntu yanyemereza agira tabaze mwana mpakinge kuriya customer nzo kwambuzo kamanya akankanye ndakamutwa kanje bakareba bakagaye ata iro ku parking nanye nagaruka ntumanyo kabire nomboza waya tati kweta gakumanya nanye nagaruka omushije antendese mutuba omushije MC katakore babugeni kotakunanga ntindabe ebirajo mutiraho bambinga niza shahina bajya mu parking kuri form kitiri nambwe niyondi mubakubingano no musirikare kapiteni nizira yenarga wanyete namujana captain next time wareba umuntu yiza mubuze uryoha why have you come ale are you service provider koka don't say batujira ngumwena barize mu parking kuri no that is the problem with Africans we don't ask we want to jira batujira omusiramu mbakuta nazirembwa konkamba kujango embwa yashangembwa neza kwitwiriho neza kunywa mizi na kwate nkitoye agitahira mamizi omunkito agajihereze gani wahora kana nazirembwa konkata kwende embwa ifi iki wakireba abasiramu biragira byabo tiba kujya ibintu tinguza kubugamba kugira ngo wane ndakufo orye kine cha tinkwenda kuzahare nintakachshobi but ikiragiro to kuchukoma inako kakora cyoka kireba nkwe kubireba iwe nobireba okumbireba yaba ni kuchiburo oyine mbogoka ndaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje abekayo mwami n'omukyara baruhoza Julius abakahija Nyarugote Bushenyi nibabikomukaikuru wabo Elvaida Kashwerwa afiro rwa kashatu ebiro 5 kwa 8 2026 kandi akazarwa 2018 kwa mushanju 1941 nazikuru wa 5 ebiro mushanju kwa 8 2026 makagabo kahija Nyarugote babikira abanyabuzare abanyamukago n'abashubuzi bona abishaka omugenzi